Ni inkuru benshi kuri ubu ngubu bakomeje kwibazaho ibibazo bitandukanye, bamwe bati abantu muri iyi si bakomeje kuba gute ko ibintu bikomeje guhindura isura. Uyu munsi rero ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi muri uyu mwaka wa 2024, bisa nkaho ari itariki itazigera yibagirana muri Kiliziya Gatolika, kuko umupadiri wa mbere akoze amahano akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu ubusanzwe bitabaho, ndetse ibingibi ariko nanone bije bihita bishimangira impuha zagiye zivugwa hirya no hino, zivuga uburyo ki abapadiri nabo burya bajya biherera gutya bakagira uko bigenza, nyamara kandi mu ndahiro yabo ubundi ntago bemerewe gukora amahano yerekeye ubusambanyi cyangwa se gutatira igihango bahaye Imana cyo kutazatakaza ubumanzi bwabo, n'ibindi byinshi n'ubundi byerekeye ukwirinda ndetse no kwifata. So rero mu karere ka Kirehe habaye amahano akomeye cyane, aho padiri diregiteri n'umuyobozi w'ikigo ariko nanone akaba ari n'umupadiri, uyu rero yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umunyeshuri w'imyaka 15 gusa. Ni inkuru yibajijwe ibibazo bitandukanye, ni inkuru yanababaje abantu benshi cyane. Ese ubundi uyu mupadiri yabikoze gute? Ubundi uyu munyeshuri yahuriye he na he n'uyu mupadiri ko ari umunyeshuri muto cyane yafashe ku ngufu? Ubundi yamufashe ku ngufu cyangwa hari ukundi kuntu bumvikanye? Uyu mupadiri akaba afite ibyo yashukishije uyu munyeshuri w'imyaka 15. So rero ngo ikaze hano kuri Rwanda Online, ndagira ngo dore muzire muzingo kuri aya makuru akomeje kwibazwaho na benshi ndetse anatigisa imbuga nkoranyambaga. Ubundi iby'uyu munyeshuri byifashe bite? Ubundi iby'uyu munyeshuri bimeze gute? N'ibindi byinshi bitandukanye n'ubundi bigaruka kuri iyi nkuru. Reka tubihere muzire muzingo umenye icyateye ndetse n'ikihishe inyuma kuri uyu mupadiri wafashe umunyeshuri w'imyaka 15 ku ngufu, ibintu bikarushaho kuba bibi cyane. So rero reka duhere muzire muzingo cyo kimwe n'andi makuru atandukanye akomeje kuvugwa muri iri joro ryo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024. Ikaze cyane, kaze mu kanya ubundi mubwire byinshi kuri aya makuru. Ikaze. Rukana burundu n'abatwiyitirira bakubeshya ngo baravura, ugana inzobere mu buvuzi gakondo, atanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho nta cyabaye. Dufasha ababaswe n'ibiyobyabwenge bagatandukana nabyo burundu. Avura ibibazo birimo nko kujya mu mihango iva ntikame cyangwa se kuyibura burundu. Avura ababaswe n'ikibazo cyo kwikinisha, abo nabo bakongera komera neza. Tandukana burundu n'indwara nka amibe, inzoka zo mu nda, rubaga impande ndetse n'izindi ndwara zose zabaye karande. Ikindi kandi muganga gakondo aratsirika agakongora inyatsi, akavura amarozi y'ubwoko bwose, yaba ibitegano, ibigaburano ndetse na za nyabingi, aho mandura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya bikongera gusubira ku isoko, abakiriya bakaza bisukiranye. Akarusho aho waba uri hose ku isi, muganga gakondo aragufasha kuko akorana na DHL akakugezaho imiti ye kandi ikakugeraho neza. Ku bindi bisobanuro ushaka kuvugisha muganga gakondo ushobora kumubariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787 So rero nk'uko nari nangiye mbikubwira, ni inkuru rwose kuri ubu ikomeje kwibazwaho n'abantu benshi batandukanye, bibaza bati ubundi ni gute padiri yagira igitekerezo cyo gushaka gusambanya noneho umwana utuje n'imyaka y'ubukure? Ubundi mu bihe bitandukanye twagiye twumva inkuru zitandukanye zivuga ku bapadiri bavugwaho inkuru n'ubundi z'uko bajya biherera bagakora ibikorwa by'ubusambanyi. Benshi rero izi nkuru ntago abenshi nyine bazumvaga neza, bumvaga ari ibihuha, bazifata nk'ibihuha bikomeye cyane. So rero mu karere ka Kirehe niho hari kuvugwa inkuru y'umupadiri, akaba rero n'umuyobozi w'ikigo witwa Focus Katabugama, yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, uyobora Lycée de Rusumo. Uyu mupadiri ayobora ikigo cya Lycée de Rusumo, rero akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Ibaze nawe umwana w'imyaka 15. Uyu mupadiri uyobora iri shuri yatawe muri yombi mu ijoro ryakeye kabisa, tariki 9 Ukwakira 2024. Gusa reka amakuru yatangiye kuvugwa kuri tariki ya 10 Ukwakira, ndetse hanavugwa
ingingo zitandukanye zigaruka kuri iki gikorwa cyabayeho. Umuvugizi rero wa RIB Dr Murangira Thierry yagize ati arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri icyo kigo cy'ishuri. Kuri ubu ngubu afungiye rero kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe iperereza ryo rigikomeje ngo hakorwe dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Mu gihe rero urukiko rwamuhamya iki cyaha yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 uko byagenda kose, ariko nanone kitarenze imyaka 25 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. So rero Dr Murangira yavuze ko uru rwego rusaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha kandi barinda abo barera. Ati biragayitse cyane kuba umuntu w'umurezi yakekwaho iki cyaha nk'iki ngiki cyo gusambanya umwana noneho ukiri muto w'imyaka 15. Ibyaha nk'ibi ngibi ntabwo bizihanganirwa, uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana, kandi bazirikane ko rwose icyo ari icyaha kidasaza kandi gikomeye cyane, nubwo wagikora ugahungira mu gihugu runaka, isa n'isaha wazira mu gihugu urafatwa ubundi ukajyanwa i Madrid ukanyuzwaho akanyafu imyaka 25 ukayifungwa. So rero imuhwa zimwe na zimwe zivuga yuko uyu mupadiri n'ubundi ingeso nk'izi ngizi yazikekwagaho, kuko so bwa mbere n'ubundi avuzweho aya makuru yo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Mu bihe bitandukanye yakunze kugenda avugwaho aya makuru yo kuba ashotora utwana dutoya. So rero amakuru amwe namwe akomeza avuga yuko uyu mupadiri aho yaba yahuriye n'uyu mwana uyu mwana yaje kuba yamutumaho ayo mupadiri acumbika, kuko n'ubundi ni mu kigo. Rero niho icyo gikorwa cyabereye, umwana asambanywa gutyo n'umwana wari mutoya cyane w'imyaka 15. So rero hari kuvugwa inkuru zitandukanye n'ubundi zishinja uyu mupadiri gusa, ariko amakuru yizewe nuko iperereza ari ryo rizatanga ukuri nyako ku byo uyu mupadiri ari gushinjwa muri iyi minsi. So rero mu yandi makuru kuri ubu ngubu nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, andi makuru kuri ubu ngubu mashya atugeraho magingo yangaya nuko urukiko rwemeje ko Musonera wari ugiye kuba depite nawe kuri ubu ngubu akomeza gufungwa. Musonera mbibutsa yuko yari agiye kuba depite gusa ariko atabwaga muri yombi ashinjwa icyaha cya jenoside. Urukiko rwisumbuye rero rwa Muhanga rwanzuye ko ubujurire bwa Musonera Jerime uregwa jenoside nta shingiro bufite, rutegeka ko akomeza rero kuburana afunzwe. Ni nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba ruherereye mu karere ka Muhanga rukatiye Musonera Jerime igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Musonera Jerime uregwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94 yahise ajurira urukiko rwisumbuye rwa Muhanga ahakana ibyo ashinjwa byose. Mu iburanisha rero ryabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru, Musonera Jerime yavuze ko nta bushobozi yari afite bwo guhagarika igitero cyishe abatutsi, ndetse ko ibyo abatangabuhamya bamushinja batabihagazeho ko ari byo babwiwe. Mu isoma rero ry'urubanza ryabaye kuri uyu wa kane saa 9:30, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rumaze gusuzuma ibyo Musonera Jerime ashinjwa, rwemeje ko ubujurire bwe nta shingiro bufite, rutegeka ko akomeza rero gufungwa iminsi urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rwamukatiye. Rwemeje rero ko icyo gihano yahawe kigumaho. Mu iburanisha rero ry'ubushize, Musonera Jerime yari yahakanye ko umututsi igitero cyazanye mu kabari ke bazamukubita. Mu iburanisha ry'ubushize, Musonera Jerime yari yahakanye ko umututsi igitero cyazanye mu kabari ke bakamukubita amahiri cyangwa se uduhiri, nyuma bakaza kumwicira kuri paruwasi ya Kanyanza, ko nta tegeko yari afite ryo kumubambura, muri make akabasha kuba yamutabara. Yemereye rero urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba ko imbunda yari atunze yayambuye umupolisi ayirarana ijoro rimwe. Musonera wari ugiye rero kwinjira mu nteko ishinga amategeko nshya agafungwa habura umunsi umwe,
avuga ko kuba amaze imyaka 30 mu gihugu aho yahawe n'imirimo yo ku rwego rwo hejuru bigaragaza ko cyo yishinjaga. Musonera rero ukomoka mu cyahoze ari komine Nyabikenke muri Gitarama yafunzwe ari umuyobozi mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Nkuko rero ubyumva ibya Musonera nuko byifashe urukiko uwo niwo mwanzuro rwafashe. Ngaye nguko rero komeza ubone natwe no mu zindi nkuru zitandukanye. Ndagushimiye cyane.